Khasi Jantia Welfare Association kala Plie ke Jingrakhe Jubilee jingdap san post nam jangka ke Golden Jubilee mentaka sengi ke apotrik unailar aja pendrio. Ha kan ke sengi Plie ke Jubilee ladan lang President ke KJWA uba Jirin Bon u Secretary u Dr. A.W. Rani kit khot jangka seng ki bahayeng jangki nong seng ki benengkong e jangka seng ki nong hikai ki samla pulie ki nong kershan jangka seng bat kiwe. Ha kan ke jing Plie ke Jingrakhe la penya do Dr. DKB Mukim bad u Reverend RG Laloo ulalong ukongsan. Kaseng KJWA kabade kaseng kabarat ba kabajutre banyarap ya ki baduna ha kadiyo kakot ban kinti ka jat bendri khasi jentia ban ajing hikai ha kaba ajing hikai ya ki samla puli nakabenta ki exam kam DSC SSC MPSC bank career guidance laseng ha ka arfotrik unailar kaknais pa nyupinyo Batkan sedap san pusnam hausnam ubanwan. Dr. KB Mukim, Secretary Dr. Rani, President Dr. Khasi Chantia Welfare Association, kinongkit kam bagi dekat kibarim bagi pemerintah Dr. KJWA, kiriu ramba kiriu dan buram, kinong syakat sobha bagi parok barok, kalong sisang ke buram bagi jusrok menyengan. Pada dalam bapi mentah kesini, hagani kejilang ke bakirpang, pada ki kejimpli perda, ya kejindap sanpos nam kejingat binti, juga khasi Jantia Welfare Association. Kapan pau kejusong ke bakrau ya ke KJWA, ke bapilak hot yangan pada dan bentah bapi hagani kesini ke bakirpang. Kamtam nilai, hapedeng ki kinta ki batang kiniat. Ngala syak kintiu buram na kejinglong sembut kongsan syak kejinglong kongsan hagini kejingelang ngashim mekini kebenta om tangkum ke buram yang ngashimat hendai kum ke jumburam ya kekam jog KJWA pada barok ke balanok semian hana kejingat lenti kabah lane sanho tili kisnam ningkong ngakwa banai kejingero bat ke buram Presiden kinong kitkam kidekat kinong yalam kibarim bagi pemerintah. Pada baru kebalano senya hakijingat lenti coba KJWA hakini kesan hoteli kisnam. Ke KJWA kalau sedang hosnam kakandai sepak henyo tang san senam hadir ba ke Meghalaya kalau yo ya kejela la kejong. Keseng ke betremun sobha dan ketien pira ke boong. To serve the Commonwealth and its people. Kadai ki kentin ki balingkot, hendrai ki badan ke jingmut ke berjeliu, man syakri ya ki imlang salang, bat ki kejat bendriu baru kawai. Kembangitip ke jumpa pendapat ba ya ki jumpa long ya ki KJWA kalau long hak atho terik unailar kakenai spa nyo. Ke jingtemu jo ki nong penyak ke bingkong ke liban peni ya ke bensim man syakri. Bat ke badan ke jingkli ke jingim, bapan bat ke jingong terai ke ketien, bapan penti kena, ya kalawai jo kejat bendriu khasi Jantia. Kinong seng beningkong, kikin thuk kirang ba, kikin thei kipapau kemat jo ketu kepor. Kiklem seng ya ke KJWA tang bantau sakawai pak kinhun. Hendai kilayu ya ke jingdon kam bantau ya ke seng. Kabalak mensyakri, pan pensoto, pan hikai, pan penet. Ya kejinglong koridor jo kimlang salang bat kejat pendriu. Naman kata, habang ngidan ni kepor jo kejiplir perda kini kejindap sanpos nem mentah kesni. Nyimrekhe tangi kejingjrong jong kepor. Hendrai nyirkhe ya kejing IT, ya kejing syak shiton, ya kejing len nilidi, ya kejing nyaisha, ya kejing nyaine bat kejing syakri jong kini baro kita lihat aswa jongi berkeberandang haduk bentah. Haba pipet ikijik temu jong KJWA nisiam bat wat ladala produk ikasan posnem mencuan. Hendrai kadang long kabadon kamha bat kabadang idei ha long relevan ha haduk kini kepeteng kejongi. Tang mencukukan mau pikat tu kat ni. KJWA kalau bu akhmat pan pensutu ikejonon kam joko puli ke putih lembagi free tuition di coaching center untuk kembali tu ini
ban kentiu ke jiwat banyak bagi research cell bagi critical thinking but I juga percaya pangkaan ke legal awareness syatibriu bagi ni ki pergi ya ke way ke jisha kita kolong bagi KJWA kampet tang ya ke menor mereka pedru ban penkret ya ke peteng ke bangsawan hakini kisnam ke KJWA kalau penlong bat kersan ya bon ki kam ki bon ra jingmento shi samla bat ki mlang salang ngamdan kamban itu adap ilam khmat tentang ini hendrik syukurkan mau kentut itu tuition ki nanta ki coaching center bat unta terter ke KJWA nama kata kalau no semiang ru hakikam ki bai day bat ke puli putih ke jinglom ki jingtip syapang ke jinglom tenrai bat ke jiwat banyak lembah ke research cell ke jongka ke jingat kenti jo ke seng nama kata ke pauru lembah ki kot ke bala penmi dan ke kot kai peteng nyotrap let's forget ban syakri ke riba ke jat bendrio bat ki kot puli grammar khasi ke beni ke pen i yengi bagi KJWA kanget bak ke jingtip ke dei ke bor bat ke jingtip ke bala lom bat ke bala bo ke kot documentation ye ka kan long ke jingmentoy bak ke jingok peteng ya ke peteng ke bawan kawai ke ba impress ba ke dono ke ba shot ba ke dono jangan ke di research cell ke jongka ke bala astang hosnam arjar khatlai ke badan ke thong ban pelong ke research lor ki mat ki bedai bak ke jat indri khasi jantian ke jongi ke ni galong ke bentang ke bang slow day ban ai jingero kerpang namar bak jat bendrio ke bakwa ban yat syakalawai kamla ban syanya tang ke jingkin mau ya ke benar ke di ban wat banyak ban wat jingtip ban puli ban bishar ban keli ban wat ya ki jubab ya ki jingkeli ke di bentang ke bak kraw pa ke bak KJWA kala train hakiji di jongka KJWA bat ngashmat ngadan artli ki jingkin mau kejingkin mau ke bading kong ke deh kapor panang long kena puli ke college ngalaju slow ya ke nam juga KJWA bat sisian arsin ngalawan ban yu kejak kejakat tekam juga seng dan kejing temu ban one shim form nak ke bentai lebih banyolit training kejingkin mau ke baar ke deh ke badang shen berkata ke deh lembah ke research cell juga KJWA kalau one shikmat ban no semiang Syaka jintay ya ke school ke balaseng daki Emmanuel supporting group. Baka ni ke school nama kata kadon hamauyam siem. Baka seng KJWA kalau no senyan man pendap ya ke jintay ya ke school. Kini ke sinong mauyam siem kini ke jaka ke badon bun KJWA pat hadup bentang kini ke sinong kampadon electricity kampadon school baka dentang kini ke school ke baka KJWA kalau wan ban trailer baki Emmanuel supporting group. Nama kata nak kuat ban ong nak kini kerinsan kublai shibun ya ke KJWA ke jiram jompi kalong ke dak baki KJWA kamlong tang ke basyukran hendrenru ka train ya ke kam habang ikan sampo snam pan sampo snam de number ubalong kirpang ha hendre sampo snam kam de tang ya ke jingken ya ke snam Sampo senam ki pen i ya ke jing IT. Sampo senam ki pen i ya ke jing Aisha. Sampo senam ki pen i ya ke jing Yaine. Sampo senam ki pen i ya ke jing Syakri. Sampo senam ki pen i ya ke jing Yok Peteng. Kanono ke kinhon ke bane hadu sampo senam ke de ke kinhon ke badan kan nongrim ke baskem. Henry ngim la ban klet bakane kan nongrim kam syim la te tangda wei brio. Kalau tadi di spa di hajar mud, ke balno senyang, ya ke bor, ke jintip, ke pisau, bah ke sap, ke bamagi kidan. Dan hoi ke belapau pat ba, dan ru ke pamsyum lapau, dan ke belayo jingero, hoi dan ru ke belatray klem yo jingero, henry ke betray shitam, henry baro ke traylan, banyak ikni keju kelinti. Namar kata. Mentagas ni bagi Plie pertah ya kena kejendap sampo senam ni ikan mau yaki paniong yaki dekat bensil kapakiman kublai shibun ya kejin syakri wapila ai
Habang idan hakan ni por pat. Hakan jingyalan bukum kini juga jingkri pernah jendap sampo senam ke KJWA. Ke jingkri ke pengide pengkili kum ke kinhon ke lompat. Kamdesho ke bak KJWA ke lek kini sampo senam. Hendak ke jingkri ke kampung sang kelong ke ke bak KJWA ke lek sampo senam ki banwan. Ni mentah ki jok technology, social media, artificial intelligence, globalization, but ke jinok berjingkir ke kambon, ke kamstan, bani ki satu sinam ki bermensyua. Ki sama joni ke san ke nan san hakan ni ke pertai ke compare sibon ke tu ke satu sinam ke bermensyua. Naman kata ni ban keli kum keseng. Kum no ngindra ya ke jingshatre ya ke jingshakri kumnungin ra ya ke jing thopau ya ke vision kumnungin ra ya ke jingshakri jom KJWA jakri sampu senam syakmat pa yimde ban syada tangi ke babha jo ke benar ngide ban penkre iki briu jongi ban yakun ki jinge ki batmai jom kene kalawai ke pemerintah kawai ne kispa kawai kebang pak pension kerpang hapiu keseng kalong pan penken mau ya kejindon kami keketian hoi la ikan shibon haki krisan ke paper pat ke bangirang ap nama kata ya kejing thu ikeketian kasih ke joni dengan kamar ke mau bakawai ni kispa ke bakrau tam jo benu bejat bendrio kalong keketian kam dei tang kala jingkran keketian kara ya kejingken mau joni Kaktiin kara ikajing etu kana joni. Kaktiin kara ikajing start joni. Kaktiin kara ikajing wong tenrai ke joni. Naman kita kajing penek kaktiin kasi. Kam de kam tangjong ke KJWA marwe. Hende kari ban sedang nangilang baro. Ba kesedang na kesedang nalaki rempei ki joni. Kesedang nalaki rempei joni. Mangi kimi ki pangi ban kan kasi ki kon ki joni. Ki sekolah kita ban pensyur ki kena panpuli babantho tin kasi ki non tho ki ban ngai beteng banang tho ki ustad ki ban beteng banang wat dunia so tin joni ki sama joni ki ban soto bakri ki tin me ka mother tongue ke joni kam de ke ka bangi de ban so ran de ke ka bangi de ban so sarong at kumta ngakwa panpan yapi kum ka kinhon Makanya kue kebetulan bangiden manusia kia. Usukretes kue ni kiriu kustan ukram. Hakue ni kecil thok jauh orang kue ni kepareng kepada persiang telah kasih. On the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. Kebentang keberir jo kejingkelan. Kalau man let ya ke bor jo pri baro hakapa ya le persyak keberim. Henry kaba tay yake ke batma kumno kum ke KJWA pentay yake ke batma ngakwa pan kintu na kene ka caka ka pangyen kirpang yapi ke KJWA bakin Islam ki banwan pa pen khap ai bon ka jimpelet jimut shiki sama baki kena bale syabin poisi ke bale ngakwa pan khat yapi pen ai bon ka por pan pelet jimut ban sunap iki sama, ban ai la iki, ban yalam iki, ban hingkai iki, bagin penkrek ru iki. Kadau kalong nama pengisaki shibol, kabaki jinge, kabaki kon sama jongi kia kendu hakim kisni ki bentar. Kijinge kilong pashisha, kijinge jom kijimbam yo kam yo jam. Kijinge jom kijing habang yele ya katma persyak drugs bakakia. Syarang dengan syitru ipi nak kejenis yang pemarmat kejongan. Ngedon bentang organisasi kita reach law ministry ni trade pergi basa usulak lalu kita pergi trade school nanti kita kena mereka ke bentang ke pergi trade pergi sama. Mana ke Friday haduk tentang isi yellow ni kita pergi basa usulak. Syurga COVID kita syuwan ke program jadi kita syuwa dekat arwah babun sen babun kita non tribal. Anda hadir cukup COVID ke enrollment strength ki bawan ban hak program ki jon ki prapomot ba babon ki sama kasih ki joni
kiba di drugs kiba sa surok kiba kim treasure pandang ke jini haye kim shukya lingkar surok pan na try play lembag video ke belum viral nanta ke jithok pat kubor ya kita ke shisha pan kumta ke ni ke bankia ke mensin pan dan ke penghap anle ke di gerbang ni kisama ke jini ke kisama ke kindo ni kesini ka ke jingkot jingya ke jingmot ciperkat ke mental illness na persyang pet ya ke statistik isu kai banyu ya ke bo knam dobe shalom banyu ya ke jingshim no jiki kon samla ya ke jong ke jingim ha ke jelan ke jongi pet dan usnam aku ter runta uknam ukyu be shalom ban ke ni ke khat ye ko ke kids tu bangi ngin pet ma ya kom tre jongi ke jik suai pak ke jing ka ba ta ba ke mensim jongan ketika mensium jong ke jingdu jingkerman ngakli ke chat GPT ngau what are the challenges Christian youth facing in Shalom ki challenges bagi sama ki kindo akan nombak Shalom jongi ki ai bon tili kiles baka wait kiles ka baki ai ki thok kumni loss of hope and purpose. Perhaps the deepest challenge is the feeling that there is no clear future. Barang bagi pet ekene wala bagi chat GPT na kene wala generate na AI hundred pet kalau shisha ngapet bagi kon jawa attitude joki ngam pa pulim tan lawaite intrikam ayu sngam no clear future kisama lagi jong kim dan kenu no kabamsha bakumtan stan pos nam shikma kidon kini ke benta ke pihak an penlet jimut nang bapinyo on poi shakathong kabala sot ka shor da kilong shwan ki bala seng ya ka KJWA ublay un ai bor ya pi kum ka seng ban bateng un ai ki shlor ya pi ban bateng ban kentir ke poli puthi ke research ke critical thinking ke jingwat kam ban ke shan ki samla ki jongi namar ka kinhon kam long ka bakhan tang namar ba ka don ke history ka bi itna ka kinhon ka bakhan ka di kita ka bala on penkre ya ke bateng ke pathamai banra ya ke jingtemu sha kalawai ke bapanai haswa bukan pengkut arta dan sekoe ke bentang ke bangakwa ban kedau bakta kalong ngidan kam bani trilang barok ke mlang sa lang ki jongi ngidan kam bani trilang barok nginumla pan job ini kitma datang marwing ye kun ngidai banang ye trilang hakim lang sa lang jongi ngidan ka balang ngidan ki sengnyam ngidan ki seng repair kitnat sarkar ki school ki college ki kunhon seng tenra but ki we ki batring nang ka bhakam nyat jong ka jat penrio nyemla haat bani ha ikimat barok henreila bani trilang hakimat ki bangyakan bentalang nang tabat kentiu ya ke jat penrio ki jing repair jong ki mbe panlong kam krau bani ke jing teli jongi ba ke jing kli ke bangi dam ya ki mang salang kalau we jong ki mang salang jongi kanom na pantai tang dakowe ke kinhon bantai kantai haba ki brio ba ki kinhon ki keluar bani trilang para bagi dal ni aingo la pipuli ya ke history jong KJWA kalau long kesabut ke bangila ban yo ban I will see many bangila ban yo wanla bangila ban yo trilang ki nong seng ki paningtong ki wan ki kirtan ki repair ki jinget ki repair hendak ki tang ko we ki jingkia ke bense bakta kalong ban kentiu ya ke jat benrio ban ke dam ban ki tang ko we ki bense joki ke bense ban i ke jat benrio ban ki kon jo ke jat benrio ba kumta ki wan lang ban penlong ya ke KJWA ban ngiru di ban bot duksa nagani ki nong seng ki jongi bat kumta akin ke puas show pun ngakwa man ai biang ke jingiro ke burom ya ke KJWA halo ke jingdap san hosnem jo ke jingat nanti to kini ke jingyalang jingki plip perda jengi kan kam long tang ke por ban kin mau ni ke menor dengan long ke por jo ke jing IT themai ya kalawe to ke KJWA kan bateng ban penroi ke jingtip kan penslori ke puli putih kan penet ban penroi ke ketien ke culture kan penslori ke jingwat penya kan sei ki nongelam ni kisama ban no senyen sya ke jingha jongki mlang saan patu ki satu senam ki bawan kin syam ya ke KJWA am tang kum ke kinhon ke badan satu senam ke history
Henry kum ke kinhon ke badan ke jing itu lenti ke badan ke jing itu pau ke besar nam tak kisan husnam ke badan wan nang ni syakman tungin rekhi ya ke benar dak ke jingaingu tungin syakri ya ke bentar dak ke jing IT batungin yat syal ko lawe dak ke jing slot bat ke jing kerman KJWA kagap san husnam ni ai ke jingero bat ke buram yu play nam tak ke jing syakri ke bakordo ke jongpi Ublem berku pat ya dai ke jak ndriu jangi ya ke ri ke jangi ika ketin jangi ika culture jangi badi ke jenglon ten rai ke bai itenat ke jangi haswa bangun syong no da ke buram ke buram ke bakrau pada ke jing smoke man nah gini ke por nge yeng ban pen bena ya ke jing pli perda ke basan husnam jong ke lim husnam ke basan ho jong ke khasi jantia welfare association ke balong benta ke sengi Nadu mentak kesengi kalah senang. Nak kitbok kitruang yepi ka kinhon ublem kirku ye KJWA kinong elam ye kinong kitjam kitkat padi barok ke betri lam. Kublei shibon ublem kirku ye.